Assalamu alaikum, bu haberler programmasi studiyada Evgeniya Pekunova. Bugün böyle vakalar hakkında yeteceğiz. İşgal etilgen Kırım sokaklarına su bastı. Şimal Kırım kanalının parçasını dağıtılıp alındı. 4 dilde okup yazan 5 yaşındaki İlyas Kurtnebiyev'in hikayesi. Ukrayna Birleşken Milletler Teşkilatı Mahkemesi'nde Rusya'ya karşı davası boyunca son keşifatlarını verildi. Rusya terörizm ve tecavüz yaphanında habatlana Gaga'daki baklovda son sözü dış işler nazirinin muavini Yelena Zerkal söyledi. Ukrayna mahkemeden bultu Rusya mergen itirazlarını reddetmek, jurisdiktsiya hakkında karar vermek ve talaplarının bakılganını isteyip. Bu yılın sonunca ya da gelecek yılın başında diplomatlar kararını bekliyorlar. 2 години. Эки садивамында Rusya ne şekilde oyun çevirgeni hakkında hikayede, hususan Mariupol'da yüz bergen atışlar boyunca ne kadar karışık faktlarını misal edip getirgenleri, hususan insanlar yaşayan rayonlarga, insanlarga ateş açıp onlarını horhozmak istengenleri hakkında hikayedik. Aynı şekilde Boeing'nin mahsus kullanıcıları hakkında ve başka bir yolcu uçağı da olup bileceğini ayttık. Kırım Tatarlar ile Ukraynalarga nisbeten münasebetleri ırkı cihente gösterilgen münasebetten gayrı Kırım'da Kırım Tatar ve Ukraynalarını kayıp etmege istegenlerini de anlattık. Gaga Halkara Mahkemesi'nde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açılan davası iyunun 3'ünden beri geçirilmekte. İkinci bakılov artık ötkerildi. Taraflar nöbet çıkış yaparlar. Rusya vekilleri iki kere nutukka çıktı. Onlar Ukrayna'nın delilerini gelişeksiz olganını tasdiklamağa tırışarlar. Ukrayna Rusya'nı, Ukrayna ve Kırım Tatar cemaatlerini takip ediyoru, Milli Meclis'in yasak ediyoru, Donbass'taki bayviklerge silah yolunu, Mariupol ve Kramatorsk'a karşı ateş açıkhanında kabatlaydı. Serhan Saliyev, Mehmet Bilalov ve Marlen Assanov apsты avgustun 9'ına tutulacak. Kararını işgalci yukarı mahkemesi çıkardı. Bu hafta Kırım Birdenbirliği haber etmekte. Adaycı Mehmet Mambedov duruşu nasıl geçtiğini aytты. Судебное заседание проходило. Имайдилер шефуат бергеніне бақмадан mahkeme отырышы kapalı rejimde geçti. Hatta mahkeme binasına ne soysop, ne dost eş, ne de arkadaşları bile kirsetilmedi. Diğer şefaatlar da reddetildi. Bu Kırımlılar 2017 senesi oktyabr ayında evlerinde geçirilgen tintuvlerden son tevkif edildi. Ular işgal etilgen Kırım'da yasaklanan Hizbut Tahrir Teşkilatı'nda iştirak etuvda kabatlana. Edem Bekirov avgustun 12'sine kadar hapiste kalacak. İşgalci Ahmetçik Kievski Mahkemesi bolya karar çıkardı. Bu hafta Kırım Birdenbirliği haber etmek. Mahkeme konvoy başlığını sorguladı. Advokat Alexey Ladin'in malumatına göre Edem Bekirov tibbi yardım almagan ve aşız 12 saat devamında oturuşunu beklegen eken. Koloniya Akademi sözlerine göre ona huru aş verilmemek gerek eken. Çünkü onun sözlerine göre mahkeme yolu uzak değil eken. İdare içindeki emirge binaen karavul büske ne aş ne de su getirmege ahı yok eken. Все доводы защиты. Afsus kemeycilerinin delilleri karşısında durgan duvarga anlatılgan gibi bir netice vermedi. Başımdan dikkat çekken nokta şudur ki, aydan ayga verilge bargancı hep aynı cümleler tekrarlanıp gelmekte. Я предоставил полный пакет всех медицинских документов. Men onun sağlık vaziyetinin bağlı elimde asıl nusxaları olgan bütün tibbi vesikalarını taqdim ettim. İş bu tibbi vesikaları yüzüm şahsen koştum. Lakin taqqatçılar uzatıluvnin alakalı şefaat verilgen vakitta bu vesikalarını taqqat idaresine vermekini uygun görmediler bile. Halbuki olar iş materyalları arasında bulunmak gerek. Bu seferki müddet uzatıluvunda olar her şeyini artık bularga ihtiyaç yok degen şekilge aylandırıp getirdi. Yani taqqat için Edem Ağa Bekirov hasta ve birinci gruppa sakatı olmagan birisi olarak gösterili. Yemen bu vesikalarını takdim etmegence iş materyalları arasında hiçbir şey yok idi. Bir men bergen materyallarga mahkeme pek de kulak asıp oturmadı. Херсон vilayetinin sakini Edem Bekirov dekabrın 12'sinde Kırım Memoriy sınırını kesip geçken arada tutup alıngan idi. O hanusi silah ve patlayıcı maddeler taşıganında habatlandı. Bekirov'dan bir ayağı yok, şeker hastalığı var ve yürügene operasiya yapılgan.
Ишхаджи Хрыма кеметі бұрчақтан зарарыны сапламақ үшін комиссия мейданға кетірді. Боқта Ишхаджи Крыминформ агенттігі білдірмекте, Ишхаджи кой ходжылығы нәзелегінің мәліматына көре бозу хаваны нәтижелері қымет кесіп оламайлар, чүнке сол басқан елар себебінден базы ишхатнелерге барып чықпақ имкятсыз екен. Июны 5-шінде елха кетірген Хрымда күчлю яғмур ве бұрчақ яғды ilk мәліматқа бинаян ерімадының 3,000 гектар тарлалары зарар көрген. Ишғал етеген Хрым соқақларыны сов басты. Оның себебі фуртуна бұл кадрларда ишғал етеген ақерні көресіз. Базы ерлерді сов севесі араба пенжелеріне етті. Сов әлерні мағазларыны басты. Шерні энергиянен темене меселесі зорлашты. Нәхлият ішінде де меселер чықты. Яғмужы ишғал етілген ақмежетінің базы соқақларыны басты. Бұндан қары бұрчақ яғды. Зараланған шақыслары қында мәлімат жоқ. Украин гидрометео мерkezінің мәліметіне көре ратлы күндерінде Хрымда яғмурлы ава бекленелі ава рарити күнді 26-28 дәрежеге қадар юкселеп, геджезе 16-18-ге етіджек. Базар күні ава 20-30 дәрежеге бара, гедже дәрежесі 17-18 олыр. Біле олмаған шақыстар Шымал Хрым каналының фрагментіні бозы палған. Бұл канал парчасы сақ ве ақшай крайынларыны сувнен теменлейді. Боқта Хрыма кекат хабер етмекте. Кадалның Монтанай қою енында кешкен 300 метрлық бір қысмы зарар көрген. Кадрларда дивардаки плиталар олмағаны көруіне бұндан қары плиталар сөколы алынған. Елі секендердің фикріне көре қырсызлаған плиталар құржылықта шақси тәжілар үшін қолана біле. Шымал Хрым каналы су меселесінде зорлық чеккен Хрым Вехерсон билетінің бір қысмыны сувнен темендемек үшін құрылған еді. 2014-сіне қада Хрым сувының 85 файзы Украинадан темендене еді. Хрым жаленден сон ерімадаға су берілі кеселді. 5 yaşındaki Ильяс Куртнебиев дёртілді оқумаға веязмаға біле. Бала ишғал етілген Хрынын сақ районындaki червоны көнді яшай, әркон Ильяс анасының тілері ұгрене ве башқа дәрістерін ұғраша. You can see at the staff room, the geography room, and the doctors are there too. The chemistry and physics labs. Я уже прошел несколько топиков. About myself, my family, my friends' family, my working day, my day off, my room, our flat, our house, spring, summer, autumn, winter. Ильяс Куртнебиев 5 yaşında o 4 тілде, yani İngilizce, Ukrayince, Rusça ve Kırım Tatarca okumağa ve yazmağa bile. Ayuf ona bir açıvlana. Onun arkasına bir pancar uğan. İlyas okumağa 2 yaşında, yazmağa ise 3 yaşında olğanda öğrengen. Şimdi 5 yaşında iken 2. sınıfın matematika kitabından dersler yapa. Мне очень нравится математика, я люблю решать задачи и уравнения. В будущем я хочу стать переводчиком и банкиром. Буду зарабатывать много денег. Он был таким капризным, и я... Мен андағанындан берлі ona түркілер ерлайым, түркі ерлап шырылер оқып тұрам. Оны тыншыландырмақ үшін түркі ерлайдым. Оппек зерек ве әршіне шуарда қапқан бір балайды. Бір яшыны толдырғанда артық рат-рат лаф етіп олайды. Бір яш 10 айлық олғанында рифлерні көсірі башладым. Бір афта ішінде әпсіне өгреніп алды. Ақланда қалдырды, шымды бір саатлап дәрс япа. Ақшам үсті 30 даққа қада тәк İngilizce'нен ұғрашамыз, тәк оқып тәржімет мектен межғол оламыз. Sancarım, evcatlarının kalamani sanlı kuyusun, uyutke kötüyecek sensin bayrağım. Kurultayda sen araklıktım sayar edim, zaferlerine iyi istırdın, oh safta edin. Ивана Шептицкая, Медат Халил, Хаберлер, ЮА Кырым. Захар Беркут фильмінің трейлері Фейсбукта жетілді. Оның режиссері Ақтам Сейтаблаев ола фильмдегі вақалар 1223 сенеге айт Могол ордусы ғарби тарапқа бара. Олар қапатларда тоқтайлар. Геде мабыстарны азат етмек үшін Моголның лагеріне ерлі авжилар Беркут қардашлары керейлер. Фильмнің тақдим октябрінің онында өткерележек. Тож вам обирати, чи ми до кінця днів живемо у соромі, чи постанемо, об'єднаємося. Программамыз сонына еті сіз үшін студияда Евгения Пекунова Челышты Крушкенджи.